کشیر ہندس زرس زرس مز روزن والو کان تھوت بوزیو ونیک تام ژھن اس لچھن کارن زنگ البتہ توتہ گو نہ حاصل اخ طبقہ چھ اس غریبن ہندس خونس نوش کران کریو ہمت دیو پنن بچن پختہ تعلیم رات دہ کریو کنی لائبریرین مز گوس اہد ثبوت شام آسن تاکہ یم بنن IAS IPS KAS KPS تو پگہ آسن ورمل پلوامہ بنڈپور کولگام سری نگر بیتر ضلعن مز سن شر ملکی امتحان پاس کرن ول افسر یمن پت پکان چھو اہد بچہ لندن امریکہ انگلینڈ بیتر ملکن مز تعلیم پرت واپس یت اس تمے وٹ تلناوان یم اس عمر گئی تولان کریو پنن ساری فکر پنن بچن پہ صرف تاکہ قابل سیاست دان گژھن پد ولو کنس پت تلو نہ وٹ بلکہ بچن دمو اسلامی سائنسی قانونی سیاسی فلسفی تعلیم تاکہ اس لگو نہ لک اتھن تل نیریو ام سیاسی لت مج مز نبر پنن شر مہ بنائیو گرد ڈون والو مز بلکہ تہد شر گژھِ ڈاکٹر تو افسر بنت شوبدار زندگی گزارن ولو ہر أکس دمو تجارتی ذہن تاکہ کھانا لگہ نہ نام نہاد سیاسی کاربارس مز تعلیم یم دو زندگی لبہ کشیر مز تمام کمزور سیاسی دکان گژھن پھالو دتھ کشمیر زندہ باد.